Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Todo, jučer je stara gledala televiziju. Ispada da neke škole neće održavati nastavu. Čekaj malo. Pa mi imamo školu. Uglavnom, načuo sam da je to zbog nekakvog prosvjeda. Šta je prosvjed, Cigla? Brat mi je rekao da je to ko pisanje pisma Djeda Mrazu, samo za odrasle. Šteta što Djeda Mraz ne postoji. Djeda Mraz ne postoji. Bla bla bla! Bla bla bla! Bla! Bla 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 bla! Bla bla bla! Dodo. Da, Cigla? Imam plan. Kakav plan, Cigla? Samo prati mene. Bla 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 bla. Čekajte, gospodine učitelju. Imam prijedlog od kojeg možemo svi profitirati. Bla bla bla. Ja i Dodo smo nepodnošljiva gamad, zar ne? Bla 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 bla. Ja sam svjedočio tome više puta. Mislite li, učitelju, da vas dovoljno plaćaju da se bakćete sa nas dvojicom svaki dan? Bla 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 bla. Jedan veliki čovjek mi je pričao o divnom snu. Pričao mi je o svijetu gdje učenici i profesori idu ruku pod ruku u bolje sutra. O danima kad se učenici i profesori ne moraju gledati i trpiti. O danima kada... Bla bla bla, bla bla bla. Čujte, mi ne možemo podnijeti vaša isprazna namatanja, a ni vi nas. Mislim da je vrijeme za prosvjed. Bla bla bla, bla 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 bla. Bla. Nema na čemu, Dodo. Vidimo se za možda nikad. Djeda Mraz ipak postoji.